Atla e leng hore re kena ka bona a tsatsing lena la kajeno wena mmamedi wa tshebeletso ya mantlha kae kapa kae mo e leng hore re finyeletse teng tsatsing lena la kajeno. Oh ai ei haibo haibo hai haibo 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 ke tseba hantle fela hore tsatsing lena la kajeno hona le boemo bo ileng hore o shebane le bona jwalo ka momamedi jwalo ka ha ke ile ka o tshepisa beke ena ha e santsane iqala hore hela ngwaneso ke re ho wena kae kapa kae ning kapa ning jwang kapa jwang ha ile bekeng yena teng mohlolo o tlotla o ba teng hobane re etsa tlhekelo ya hao re ntse re tshwere makala a rona e leng hore bekeng ena ka Sontaha re ile ra wa ala rwa alla moramoto re le wena tsatsing lena la kajeno wena mmamedi wa tshebeletso ha imono ke re baleha hona le boemo bo bong bo ileng hore ha o sa hlokahala hore o batle hore ho be le di-intervention ha hona hore o ntse o bona hore boemo ha bo sa dumela ka nako engwe ke rona be leng hore re foster dintho tse leng hore ha ra tlameha hore re di foster tsatsing lena la kajeno ke re o e shebile relationship ena ya hao wa bona hore a ikhona mona le fula ka le atumetse ke nkgelwa ke madi o mo shebile motho ena wa hao o mo shebile ngwana ena wa hao e leng hore o dula o ntse o molata a tsamaile a nke dibeke a tsamaile a sile ngwana a etsa eng boemong bo tsatsing lena la kajeno ke re ho wena hona le situation se seng se sa batle hore o be ka hare ho sona ke ka ho go qallang lenaneo tsatsing lena la kajeno ke ra ko balehe ngwaneso ke re tsatsing lena la kajeno a ko balehe se raki seo ai man ei ke re ho wena a tsatsing lena la kajeno wena momamedi wa tshebeletso ya mantlha le kgolo khutlo tshelela le montsena tse 20 le motso o le mong le rona hona le maemo a mang jwalo ka tshebeletso e leng hore ha re wa sheba re ra ikona mona re tlameha hore re balehe jwale le wena tsatsing lena la kajeno a konke qeto re santsane re tlotla re abuti msopo mabane o itse ha se taba ya hore bekeng ena re tlotla me hore re kope hore re tshwarelwe dibitsa rona di hlatsuwe ka madi a Jesu o re a leboha hore kana go engwe maemong a man re ile ra baleya ke nna o ke tsho metswalleng e meng ene ke na le yona e leng hore ke ne ke bona ra ikona mona mathata ka ikare a tlo eketsa ka baleya ka phutha mehasona ya ka baleya relationshiping engwe e ileng hore ho la ba le ngwana ya ba lenyalo ya ba enka ha o bona hore maemo ha a sa dumela a ko baleye ngwaneso kana go o tshwarelletse ntho e leng hore ha ino o etsetsa molemo ke re tsatsing lena la kajeno move on, it's time to move on ibile ha o move on if wa baleha ai haibo hai o dutse le ngwana o fela tsatsing lena la kajeno ya o fa molaetsa o matla o senang eng kapa eng ha ina magabiso ha ina mablomo ha ina di champeo ha ina di chelete ha ina anything tsatsing lena la kajeno ke re boemong bo leng ka hare ke re le ha company ibe ile ha ka ba mosebetsing mo bonang teng hore a ikona mona ha ke sa vorta mona man mona ke tlo qetelletse ke wele ho sena ntho e leng hore ene ha o wa jwalo ho sane ba fumana replacement for wena lenyalo leo la hao leo le leng hore o tshwarelletse ho lona o ntse bona hore o tlo qetelletse o wele ha o shwatsa tsineng la kajeno bekeng e tlang motho o move on wena mo o tshwarelletseng teng ngwana o wa hao e leng hore ha ikona wa tsho lona ra mona ke tlo ga o hana le baleha aibo tsatsing lena la kajeno ha o romela molaetsa 063 073 7540 ha ke batle motho ya tlo re mimizana ke mametse sealemoya until the last hour tsatsing lena la kajeno boemo bo a konjwetsa hore mimizana ke ya ema ke phutha mehasona ya ka ke ya baleha le nna hobane molaetsa o fitlile ditsebeng tse utlwang ke a o dumedisa metsotso e 10 le metso e tsheletseng ka mora hora ya rona ya borobonga o dutse le ngwana o fela mimizana o mnyamazana tshebeletso ke ya mantlha le kgolo khutlo tshelela re sentse re o bontsha hore 21 years this is exactly how it feels, how it sounds and how it's supposed to look. Good morning. Oh Jesus.
Ke itse ko tshepisitse mohlolo wena momamedi wa tshebeletso a tsatsing lena la kajeno ko tshepisitse mohlolo ho tsoa tsatsing lane la maobane kana kwenngwe wena o tlo bona e ka reng dintho di a fela hathe ho tloswa tse sa o lokelang ho tlotla ho tliswa dintho tse loketseng wena kana kwenngwe motho eno ha o dutse le yena o nana hore wa morata hathe yena o tseba seo e leng hore o batla hore a se etse ka bophelo ba hao. But today we're saying we are speaking power, we're speaking healing, rebitsa e leng hore ke yena ya mahodimong modimo wa magotla wena momamedi wa tshebeletso hae mono Leland ke bankile ba re fela I speak Jesus le wena ke re ho wena you will be speaking Jesus tsatsing lena la kajeno bekeng ena ya kajeno mohlolo wa amahela mokgahlelong wa pele wa lena lenaneo la The Mid Morning Avenue o dutse jwalo le ngwana o fela Mimizana o mnyamazana fela he ke a tseba hore le ntse le eme le batla ho utlwa hore na ebe tsatsing lena la kajeno tshebeletso ya mantlha e le tshwaretse dife. Oh, hate pele ke le bala. There's a new wave on radio. Catch the Coca-Cola Mashesha Chronicles and get inspired to grab your own Coca-Cola Mashesha. Whether you're headed to work, in the studio, in traffic, or chasing your next big thing, Coca-Cola Mashesha is the new pocket-friendly 250 milliliter bottle. The refresh that keeps up with your hustle. Bamba umashesha for those who keep it moving. Also available in Fanta, Sprite and Stony for the recommended retail price of just 6 rands. Sisbella, morning musadi waka emuholo tlabeki na le wena until the very last hour. Kistabi daddy wa ma 2K kamanika zone 6 pila kasia Mimizana kasia dikasi. Good morning basadi wa Stepuhle. I'm listening to you until the very last minute. Ke Reverend Dr. SJ Kodisang kamane ka zone 13. Ha ke re ke a sheba ka kwano mona o mong molaetsa e ku fumaneng ka kwano ore good morning Mimizana o mnyamazana ke tlotla ke dula le wena ke nna nunki kapa ke nnuki o kamane ka zone 6 le yena helang bathong ba modimo ba aisane ba Mimizana o mnyamazana kamane ka di zone le bona ba mametse sealemoya tsatsing lena la ka jeno ke le boa holohle ho emong le emong wa lona e leng hore o tsheetsa tshebeletso ya mantla Dimaris goeiemôre. Good morning. Ngiyakhala kaza ukuthi abanye bona ngiyakhala ya Friday habi maybe awuzuthi khuluma ngapi awu aningeni nina ngithi but ngicela nisilungisile ya Friday sifuna lo moya futhi uqabanga umoya wa Friday ekhona. Thank you bathepho la emkhelele extension 5 wonke umuntu ngothando olungaka eningibonisa lona Nkosi yami on our socials Teta FM 100.6 and ngena ke enkundleni zethu zokuxhumana ungene lapha ku TikTok ungene lapha ku X Instagram sikhona ungakhohlwa if you have missed it on air you more than welcome ukuthi uhambe ungene lapha ku Teta TV on our YouTube channel ukuze nawe uhlezi unezindaba all the information that we share especially on our YouTube channel. Sinimizuzu eyishumi nane 14 minutes phambi kokuba libumbane ihora lethu leshumi. Ungakhohlwa ke uma ngabe libumbana ihora lethu leshumi na kanjani sizokwazi ukuthi singene lapha go coffee break yethu yosuku ngiyazi ukuthi omunye nomunye wenu you just want to take time out ikakhulukazi othisha bethu bese ekhaya nezingane Nkosi yami you just want a breather sizokunikeza njalo that non-stop 30 minutes of music 3 songs back to back bese ke wena uzokhetha ingoma ethe yenza usuku lwakho lube mnandi kanti futhi libe ngconywana ukudlula ezinye izinsuku and I see your messages ingenile ngempela imilayezo yenu
on our WhatsApp 0630737540. Nawe uyakwazi ukuthi ungene uthumele owakho umlayeza. Niyazi ukuthi angeke ngenze iphutha na kanjani ngizokwenza isiqiniseko sokuthi nikwazi ukuthi nani nizwe amaphimbo enu Nkosi yami novo lwenu luvele emsakazweni. Thank you so much. Izolo benginomama uThembi, and I promised to send you your pictures. The pictures zesizukulu sakho izolo njengoba benikhona nizobona umsakazo, and she was telling us ukuthi Mimizana, you know what, Tata FM kahle kahle thina ke abantu abaqale nayo isasesikhumbuzo, we appreciate each and every single one of you nendlela eniphatha abantu ngayo. Siyabonga kakhulu. Ngabona nogogo uMazwane ya ekhona lana umnyamanyana nje njengentokazi yakwaMalindi muhle, ikhala leli liphumile lithe nso, ngambona ngathi ayibo gogo wena yini ngathi ufana nabantu basekhaya bakwaMalindi. Siyabonga kakhulu. Njengoba izikole zivaliwe ngiyazi ukuthi ke abazali bazoza nezingane bezobona umsakazo Nkosi yami, bezobona ukuthi kahle kahle uma kukhulunywa ngabantu abaya emoyeni kusuke kwenziwa njani, babone futhi nethimba lethu elihlezi ngaso sonke isikhathi libambisene nathi ukuze masifika endlebeni zakho uzwe nje ngamaphimbo amnandi Nkosi yami. Ithi ngibone lana kunomlayezo ophuthumayo engithanda ukuthi umlaleli awazi lapho laphana iHome Affairs ithe isi extend ama hours wawo wokusebenza ukusukela the 30th, which was yesterday, the 30th of March, ukufikela laphana nge7 mhla zu7 kuApril bezoqala ke ukusukela laphayana ekseni ngo8 o'clock bezovala ngo6 ntambama. Kusho ukuthi there's extra 2 hours zokuthi wena njengomuntu lapho ekhaya ungakwazi ukuthi uye and sort out your paperwork. Ikakhulukazi abantwana ngiyazi ukuthi laba abenza umatric bazodinga ukuthi babe nama ID wabo. Phuthumani bazali Nkosi yami, you have extra 2 hours of the day, except for ama public holidays. Ngaphandle kwama public holidays bazovula ekseni ngo8 bavale ntambama ngo6. That means 2 extra hours zokuthi wena njengomlaleli uhambe uyokwenza into zakho. Kodwa ke bazothatha nje ama walk-ins. It means ukuthi hayi ama collections, ama walk-ins, abantu abafuna ukuthi baye beyokwenza ama passports wabo, abantu abafuna ukuyokwenza ama ID wabo beyolungisa nje into zabo, abanye bafuna ukubuyela ezibongweni zabo Nkosi yami emva kwama divorce nani. Just go in and find out ukuthi kahle kahle yini le ezokwenziwa. Kuthiwa the focus is going to be kuma smart card, ama applications nama collections wama smart card. Yenzani ke isiqiniseko uma ngabe usuzwe umlayezo Nkosi yami, nawe wohlaba ulawule wazi ukuthi utshele abanye abantu ukuthi bakwazi ukuthi baye nabo beyothola lapho uncedo ngase Home Affairs. Isikhathi sakho ke ngiyabona sinemizuzu eyishumi Nkosi yami, imilayezo engenile angithanda ukuthi ngike ngithathe isikhathi senu ngoba ngiyazi ukuthi omunye nomunye wenu ufuna ukuzwa iphimbo lakhe emsakazweni. Usahlezi nentokazi yakwaMalindi uMimizana omnyamazana, the dark chick with lipstick, unkosikazi omdala esithenjini. Morning makuzukudzu. Ngibuyele Thembi kamoka orange farm extension 1. Thembi Terminator. Kukupela mme waka kajoko wabide. Kire happy baby. We have had so many engagements, and also a lot of people have been sharing izindaba zethu ezikhona laphayana ekhasini lethu le Facebook, on TikTok, yonke into nje esiyenzayo ithe chithe saka enkundleni zethu zokuxhumana. So I just want to say a shout out to them. Umsebenzi oncomekayo ngempela, silinde nje nokuthi sizwe ukuthi ingabe uma sizongena nje ephasikeni bezosebenza kanjani. Siphakamisa futhi isandla sethu to our camera crew, ngikhuluma ngabo ke abe diboko, wena mlaleli womsakazo lapho ekhaya benza umsebenzi oncomekayo. Uma nje ubona izithombe zethu nazo zithe chithe saka, you see Tata TV is also coming alive. Ngena nje lapho on our YouTube channel uthi Tata TV and like, share, subscribe, utshele nabanye
nabanye nabo ukuthi bangene bakwazi ukuthi bezothanda nokuthi nje bashare indaba zethu. If you want to be on the know, it's 26 minutes past 10 besiphuma laphayana ku coffee break yethu yosuku lethu lonamhlanje. Ngikudlalele ingoma ezintathu ngokulandelana. Played you music of Lord Cares ehambisana laphayana no Casper Nyovest. Ngibathathe wena mlaleli womsakazo bethi Aware. And then I played you a beautiful rendition of Mawelele ehambisana laphayana no Tanya Devs bethi Olasbale. And then of course played you music of Imo ehambisana laphayana no DJ Stocky bethi Masithokoze. Manje sekusele kuwe njengomlaleli womsakazo ohamba phambili eThetha FM 100.6 ukuthi ukhethe eyakho ethe yenza usuku lwakho lube mnandi. Song number 1 Lord Cares ehamba no Casper Nyovest Aware. The remix ngathatha uTanya Devs ehamba noma welele bethi Olasbale. DJ Stocky and Imo Masithokoze. Which song made your day a little bit better kulolu suku lethu lonamhlanje? Wathi ngibone lana ngiyabona imiqhafazo yenu isingenile. Nawe uyakwazi ukuthi uthumele owakho 0630737540. Ngizwe ukuthi yipi ingoma enze usuku lwakho lube mnandi kanti futhi lube ngconywana ukudlula ezinye insuku. Guys, number 1, Carrot of this one. Morning Mimizara, song number 3. Masithokoze. It was so nice that I had to play it twice. Uma ngabe usanda kungena ke usahlezi nomimizana omnyamazana on Thetha FM. Ungakhohlwa ke ukuthi siloku sisendleleni yethu esisa laphayana emnqamlezweni. Oh my goodness. You know what's nje ke ngithi ngivale lana and talk about this. Ngibona ilona lana amaphoyisa ngase Merton bafunana no sisi lana ukuthiwa uMpho Julia Ramayisa. Kuthiwa ubani nobani ongazi ukuthi ukuphi angathinta nje isiphoyisa amaphoyisa ase Merton noma ke any subs ungakwazi ukuthi ushayele ucingo lwakho khona, and obviously uyakwazi nokuthi ube anonymous wena mlaleli lapho ekhaya. Kuthiwa lana usisi lana bake bathi baphambane ngamazwi nomunye usisi besendaweni laphayana la kujabulwa khona. Ngisho njalo ngikhuluma ngeTavern Nkosi yami lapho khona abantu bejwayele bevame ukuthi bahambe beyophuza laphayana amanzi amponjwana. Kuthiwa there was an altercation, and then after that usisi wahamba waya endlini mayebuya wabuya esegwaza umufi waphuthunyiswa laphayana esibhedlela washonela khona. But now my biggest concern is the anger that people seem to have. The anger that people seem to have engekho rational. The anger that people seem to have because when I check the comments here, kunomuntu othi this person is not even a violent person, but I just wonder kwenzeke kanjani kuthiwa nje ayimfanele nokumfanela lento yokuthi kungathiwa ukwaze wabulala umuntu ngale ngase Merton. And now the biggest concern wena mlaleli lapho ekhaya ukuthi yini le ekwatisa abantu kangaka. And these days, you know, indlela abantu abavame ukuthi bacasuke ngayo, nje uvele uhambe uye endlini uyolanda isikhali, ubuye engqondweni yakho nje usuyitshele ukuthi lo muntu ngiyomgwaza ngimbulala, noma ngizomdubula ngimbulala, noma
uzothatha kwasasikhali nje esikhona ozofinyelela kuso endlini umbulale. I mean, hey guys, come on. Kubi ngaleyo ndlela. If people are saying this person is not even a violent person, clearly there was something that was bothering this person. Ebingamphathi kahle neze. Agcine esenze into efana nalena yokuthi agcine esegwaze ebulele omunye umuntu wesifazane. How do we get to that point? How do we get to a point where you say, you know what? Kunzima. It's sad that we have to witness this. Probably lo muntu omgwazayo unabantwana, you know, unomsebenzi, umbulele manje wena ingane zakhe sezizosala. You know, it's a cycle of anger, because now le ingane ezizosala zingenaye umzali ngenxa yesandla. Nabakho abantwana okuzomela ukuthi bakhule ungekho usejele ngenxa yokuthi wena uye wakwata wacasuka ngalendlela yokuthi uyahamba ugcine usubulele omunye umuntu. It's a vicious circle, I'm telling you, and we can't seem to find a way to break it as human beings, especially la eNingizimu Afrika, ukuthi abakho abantwana bazokhula ungekho usejele, abakhe abantwana bazokhula engekho eshonile. The anger that these children grow up with because umzali agekho eduzane na, yo guys, kuvele kube kuningi. Can we not seek help? Akwenzeki nje ukuthi sihambe siyofuna uncedo. I'm getting ready to speak to uMadingane Khanuka ngizwe ukuthi ingabe basiphathele kuphi ukudla kwendlebe laba abakwavula impilo. All right, irbe hantle jale metsotsong e kabang e leshume le motso o le mong ka mora hora ya leshume le motso o le mong 11:11, and we receive wena mamedi wa tshebeletso ha imono kae kapa kae mo ileng hore ke finyelletse hona teng tsatsing lena la ka jene. Ke boela ko amohela ke mokgahlelo wa o qetela wa lena lenaneo le matla ha kale le holang mehla le matsatsi o ntse o dutse le ngwana o fela Mimizana Omnyamasana. Ke na le baeti ba ka jalo ka haletse ba hore re ile ra le tshepisa already NGO tsa rona tse leng hore di le tlisetsa ditshebeletso re tlotla re ba le tsona kwano tshebeletsong beke engwe le engwe ho etsa bonnete ba hore le wena ha emono re dula re ntse re o hlaba malotsana bakeng sa hore o tsebe ditaba tse etsahalang. Tsa silena la ka jeno ke na le baeti ba rona ba tswang ka mane ka Home Jersey First Aid Rescue Services ba ka mane ka Majazana. Ke na le Moladelo Maosi eleng yena chairperson ya mokgatlo ona kapa nkahlakare organization ena ya rona o tsama jalo le Lebohang Molefi eleng yena deputy chairperson. Ba kene ba santse ba le mafolofolo ba kena ba matha wa tso batho ba tlwaetseng ho sebetsa ka first aid eleng yona ntho eleng hore re tlotla re bua ka ena tsatsing lena ka je ba le mafolofolo ana ha isale bana be dumelang ke a le amohela tshebeletso tsatsing lena la ka je. Dumelang. Ke dumedise bamamedi ba rona. Thank you so much, a beautiful intro. Oh, thank you. And thank you so much for having us on Theta FM. Yes. Halala. Ke dumedise gape bamamedi ba rona mo ntle, ke dumedise gape le presenter tsa rona tse rena le tsona tsa today. Ke thabela gore ke le botse hangata ka organization ya rona ya Mojesi First Aid Services. Yeah, okay. Mamedi kuona o mametse ha imono. O batla o tseba hore ha re bua ka Mojesi First Aid Rescue Services ke bo mang ba? We are a youth-led organization, Okay. a provider first aid emergency response service. So basically, we sebetsa di dikolo, public school, Okay. and primary high school, le community. We offer the services as well, because emergency is anytime. So like greater awareness ka first aid, batho ba be prepare how hlaya like the the accident, so that batho ba kgone ho tseba hore ba ka
ba ka preventa di-situation tse jwalo. Yes. Okay. Wa tseba o bua ka ntho ya bohlokwa, o bua ka hore le sebetsa haholo le dikolo. Yes. Dikolo di kwetse hona jwale matitjhere a teng hae, bana ba teng hae, ha le bua le bona le reng. Yes. Re ka no re bua le lona le mo gae ba memele ba rona re batla ore re le tseba taba ya ore no matter o le mo gae mara o thoka ba ore go re life ya gago e tlapile Ke nnete. and then ntho engwe le ngwe emergency ka no etsetsa ka nako yena mo gae so re le mo gae e bane awareness ka first aider re dula re le trainer le bana le ba dula bana ba tseba ore ge emergency e tlhaetse ko lapeng re rena a re tshwantse re panic go re cool down then re gona o minimize a situation ya emergency until the call the backup arrived. All right, ke a rata le tsama le nna amnate. Jwale le hlola le ntse le etsa di training tsena tsa lona. A ke re kana go engwe ho thwe while you wait ha ntso emetse di first aider tsa hore di fihle hona le dintho tse leng hore o tlameha hore o di etse. Mohlomong le ka re fa a few examples tsa hore ha ntse re emetse di first aider tsa re etsa jwang. Thank you so much for questioning you. Ge re ntse re emetse di backup di fitla a re eme fela ra lebelela motho ra lebelela ra nka di video ra tsia di video no nna ke I encourage outside there or the first step that you can do go re wena o cool down and then o lebelele building. Example, if patient is building, try to stop at the building. Okay, Stop the building and then when you call the backup. And then ke encourage gape boholo ba ore o tla go mana ore maybe hona le difficult breathing le tshwantse le tsebe or le mo beya push position ore a gona ba le pick up ya breathing and then o ntse o emetse di backup. And then another thing se gape le ska emaila ambulance immediately if you have hona le koloi around try o save bophelo ba motho gore okay it's fine o mo stabilize gore o be and then o gone o tsamaisa ka koloi ne ngwane ngwana ile go gae because of if you wait for ambulance sometimes ambulance ya rona ya delay ya go fitla we lose re foster or go feletsa go ba le unnecessary death because of go paletse o fitla respond car immediately. But encourage ke tla le botsa ko magaeng ke gore he le bona rona le emergency mo jarateng zamana o stabilize patient then le call it backup immediately le bona re wa delay ka backup a di fitle try to save someone life nyakane koloi le mo tsamaise sepatlele. Okay, we bua ha mona ke a le rata le prepared ha the le nna ke prepared le bohang ha re bue ka ena rona batho ba batho hangata re na le ntwane ya hore jwale ha ibenyaneng nna se ke nkile motho ke mo kentse ka koloing yaka a ba hlokahalla ka koloing yaka ke mangatlo o hlatswang koloi yaka mohlomong ha re ke ra bua le batho ba borona ka eo. Okay. Yeah. So rona role ya rona is to ensure immediate response to injuries, sickness, emergency. Okay. While we're waiting for professional medical. Thank you. Service. Go to some more. That is why we create like awareness for the community. Okay. Community awareness. Emergency, like I said, emergency can happen anytime. Local school, local high, public space. So it's like house office and I remember 2 years back ne ke tsamaya di chomiaka a le go Newtown Johannesburg. Okay. So aba collapse and situation e ne ke sa tsebo re o tlameha so ke a panic le na ke re motho a vela so ho important go tsebe hore how so the situation e jwalo o tlamele ho ke spin step sa o qala o tlo senka o khona o thusa motho a tholento and ke ntwe e nka ratang e jo. Yeah, wa tseba le bua taba tse bohlokwa ska ha o tsho ore ha re santsane re emetse ambulance mara ha re founela ambulance a ke re una le dipotso tse ba re botsang tsona ka scene. Yes, re feng direction he mo yeah so nako nngwe ambulance ya delay ona lo fonela ambulance maybe fihle after 5 hours. Yes. So why batho ba ka gona ho thusa ke mo re kenang teng gona re le mo Jersey first aid gore re gone
thusa re kgona ho thusa setjhaba le responde pele but ntho engwe ya bohlokwa we not only ho thusa fela community but we also providing dintho tse tshwana le bo skills development because re tswa ko community hore hona le high unemployment rate That is high. so true. Maybe community ya Majazande is 90% batho ba dutseng Ba sa sebetse. and they have all these necessary skills and qualification but because they don't have the technical skills we train them re create a community awareness or tlohong le tlo volunteer they kgona ho thola The skill, yeah. tlo kgona hore le diphedise in future. okay ya utlwa re ya mabenkeleng wena mamedi ha emono ke a tseba haholo jwang wa tseba nna ke rata ha bana ba tseba ho responda dinthong tse tshwanang le tsena. I love that you guys involve the schools also. Re ya mabenkeleng ha re gutla re tlotla re tsola pele ka puisano ya rona re nne re o hlabe malotsana se ke wa suta